April ni som panga sang ni som ni panga thole ni ania bazar thlir tu te chibai ule nimin khan European Union Foreign Minister chu Luxembourg ka an thu khoma tum kaunia Russia in ballistic missile manga Ukraine khopakhat samia ka chungchang chu an thu soilian berania EU Foreign Affairs Minister Kaja Kallas chuan Russia laka hian an thei ang bera chet kan la ka ngai ti he thil thleng hian min hria tirani atia Russia President Vladimir Putin chu inrem na nei tura in biak na neya adu dan na chet tir turani lo atibok Poland ram Foreign Minister Radoslaw Sikorski chuan Russia chuan President Truman Ukraine remnaum theina na malak na chu enga ma ngai lo zialan tir nia soin hetianga chiang taka chanle na hi US hian Russia in an thu soi enga man ngai lo zialan tir na ni ti an hriat thiam ngei ka beise ani ati French President Emmanuel Macron chuan Russia thil ti hi mishing nun na international law le President Trump malak na zalo na chiang takani atia Poland ram Prime Minister Donald Tusk phei chuan missile manga Ukraine be na hi Russia in ka hai hriat thiam ve dan ani ati hial mai Europe ramten Russia chet dan dem pa US President Trump fui por antum hlelain nimin khan Trump hian Air Force One a London na reporter te ma thu soya sami be na chu rap thla ka ti thu soya ma se Russia hian an ti luya ni lo mai thei ati thunga ti palani thu min hrila chu po chu ni se rap thlak tho thowa he in do na shim hi rap thlak ani ti in Russia dem na du lo hlea hei mai hi ni lovin anti sual palani an soyang hian an ti pal ni in ka hria an ma ni zot mai teu a shim in he in do na hi Biden a in do na ni a ka in do na ni lo ati zuya angai poi mo vaktat lo Trump hian Russia ti le Putin ti tong ka mang lo shima a soi fo thin angin he in do na hi chuak mi lo turani he hi serang rau Biden a in do na ni ti hi ati bok hetila hian Zelensky chuan Trump chu inrem na nei tuma ma lak le ma in Ukraine na chiat na thleng chu mu pui turin a soma thutluk nei siam ma le inbiak na nei ani ma nge in kan rama ron kalla civil mi te ron hmula kan sipai te kan damdo in te kan biak in te kan fathi te le hliam tur te himin ron mu pui phot ro ati ani Hamas au chuan Israel in Gaza in dona ti top don phot chuan an mi hren zong chuwa kan poi ti lo thu an soya Israel in mitang in thleng ton na duwa Gaza tan puina phur lu a phala Gaza an sipai te chet na ti top an du ni chuan an mi hren te chuwa vek an phal thu an soi nimin lama pon to angin Hamas official te hi Egypt khopui Cairo a kalin Israel le Hamas in kara remna palai na thok Egypt le Qatar remna palai te nen in bia in Israel in Gaza in remna turan rot na chungchang an soi hova heta hian Hamas official Tahel al-Nunu chuan ti takzeta in rem nan du ani a in beina ti topa Israel sipai te lak chua an ni a tanpuina phurlu danani to don lo chuan mi hren te zong in thleng ton vek turin kan in ring ani ati al-Nunu chuan Israel chu in biak na ti top tu an ni ti in kan boina ber chu mi engzat nge kan hren ti lamani lova Israel hian an thu tiaman bo chia boina hian pot seya inka hairo man na omsa an kalpui du lawani atia Israel hian in remna bo chelawa za an in tiamangai ti hi Hamas in kan ngai danani ati Israel in Egypt le Qatar remna palai ten hena inka hai chun zomna tura rotna an thlena hian Israel chon inka hai tho ni na ta na in biak na nei chun zom le ni theinan Hamas te hian an mi hren nung damala ommi som te an chu an phuta Israel chon US in inka hai tho ni na nei le tura anor na ti hlotin nge ya du ni in an soyani kan hriat theong in ka hai tho khan na hi kumin January ni som pakwa tang khan nei in than hi zet an nei chung in Hamas mi hren te le Israel mitang te po an in thleng ton man nuala in ka hai tho ni na nei hun don na ya Israel hian chun zom du lovin in ka hai tho ni na nei the ni talova voin hi kan thleng ta ni Hamas ho hian mi somnga pariat velzet Gaza hian an la hreng ni in hriat ani a in ka hai in rem na le in biak na to pawang hian Israel rama om Hamas mi hren chungte Hostages and Missing Families Forum HMFF te chuan Israel sarkar chu na takanor ve zelin in ka hai neya mi hren te ta tola chua thin chuan huna o reya mi hren te nun na thleng in din mun der thonga ada ni in an soya HMFF hian in do na hi top sela
mi hren te hi voi khata chuak vek to se kan du'a chu tiang tura hmala tur chuan sarkar kan phut ani an lo ti ve mek bok ani heti la hian Hamas official Taher al-Nunu chuan Israel in Gaza war top nana kan ral thuam te da tura min phut hi kan ti theilowa kan ral thuam hi in biak na tura kan nei ani lo ati thung Israel sipai te chuan Hamas te hian atira mi zani somnga pakhat an mana tuna hian mi somnga pariat chu lo an la oma heng zinga somthum pali hi nungdamin an la om ni in an soi ani nimin lama soi tongin Israel chuan tum kauni khan Gaza damdo in la function tha om chun abomani kha UK Foreign Secretary in Israel soi sel thu kan soi to a nimin khan EU palai kaja kalas point Israel thil ti dan chu soi selin Israel malak na hi mani inven na level ani to lo ti asoya Israel hian mani inveng turin digna na ya chuti lai chuan tuna che dan hi chu mani inven na ba ka ni to ani ati heti la hian European Union chuan Gaza Palestinian Authority tan puina turin kumthum chunga tani rot luk le ding on khat le point paruk an sanction thu an puang ani Switzerland point Israel in damdo in a bom chuan sai sela Switzerland ram foreign ministry chuan nimin khan thu chu asiamen international humanitarian law hi Gaza war tel titan po ani veka civil mi tele hetiang damdo in te hi chu ahim na tur kan ngai tu turani a sipai tan munatan man turani lova sipai tenan bom turani heklo tuna poimo top khok chu inrem na tlon tling ani mi hren te chu ani se zalen takin Gaza hian tan puina lut ro se anti World Health Organization thupuang tu Dr. Margaret Harris point Gaza damdo indin munchu soifia phaklo khopa chiani to ti asoya Israel sipai te chuan Gaza a mi puite hrisel na le in enkol na mun le man ruaten beirenga Israel in tan puina dan chawangin damdoi ei tur le man tur pon tla chamna sa to ni in asoi soitongin Gaza City al ali damdo in chu Israel sipai te chuan Hamas winan sipai te ra rel na hunatan an mang ti in an bomani kha WHO Director General Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus chuan damdo in te hi international human law manga ven himani angin healthcare bani thin hi top turani damlo health worker le damdo in te hi ven him turani ti kan soinon le ani atibok tunhaya satellite thalak ti chuwa chuan North Korea chuan in dawlong lian taka tukmek ni in hriatani Maxar Technologies le Planet Labs 10 thalak tharan pho chuwa chuan North Korea ram khothlang lam tuipui kama om nampo sipiata chuan longlian tak tukmek ani a North Korea ram khopui piang yang atanga kem songruk vela hla nampo sipiata longan tukmek hi North Korea in dawlongan neilen bernimek le talian ani anti satellite picture atanga landan in North Korea hian in dawlong missile kap chuak theitur guided missile frigate FFG an siam meka an FFG siam mek hi fit zali somnga pakwa zeta seini in North Korea in dawlonga siam to alian berani don ni in satellite picture zirchiang tu Center for Strategic and International Studies sa mithiam Joseph Bermudez Jr. le Jennifer Jun te chuan an soya North Korea FFG siam mek hi US Navy in dawlong an nei early Bug class destroyer fit zanga le panga seine na intiat thuakani anti UNO in nasataka an hreka ral thuam siam na tura thil poimo chi sang sang an nei an khap sak chung poin North Korea hian ral thuam chi sang sang a siam chomol mol renga US khoilai mun po kap thei tur nia an soi intercontinental ballistic missile po voi tamman kap chin to a tunhaya Russian and NATO ramten in rem nan na yang che in rem na in ral thuam le sipai lama tho dun le in pui ton an tum thu khover sia ta an puana wangin UN shrek na hian North Korea hi ati boite chiam lawani tuna anin dawlong tukmek po hi ral thuam tun lai berber keng thei tur ni in mithiam te chuan an ngaya heti lai hian South Korea ram National Assembly Intelligence Committee chuan hetiang in dawlong changkang siam tur hian North Korea hian mithiam an nei lawa aken tel tur ral thuam an nei lo mai ba ka hetiang long changkang le ral thuam changkang boxi en kol tura thiam na nei sipai an nei lo hrim hrima North Korea tan en kol na sen so ringot po hau tak lutuk antia North Korea hian asiam tak tak ani ero chuan helai belaven himna lam mel mangchu ati dang lam vek don ani anti thung he satellite thalak en dik tu mithiam te chuan tuna lan dan atangin
North Korea hian in dolong nei tur hian kum khat IRA lamamo an rin thu an soya heti la hian ni kum September thla dai to khan North Korea leader Kim Jong Un chuan an ram nei vi te chu tun lai thiam na thar ne na thuam mek zel an ni thu lo soi dai to ni sabram kan ti ber United Kingdom a khopui lian ber dot tu Birmingham a chuan bolhlo khon tu ten rawangin bolhlo paidan tura an boi meka thakhat chung je tan hlo le ham thatna chung changa lung oi lova bolhlo khon tu bin worker ten rawangin tuna hian Birmingham City mun sang-sanga bolhlo ton sing khat le sang sari ai tam anda khom to ani UK Deputy Prime Minister Angela Rayner chuan anram khopui ber dot tua bolhlo pai tur in tiang vum na sa to lutuk chu thian fai turin sipai de thupe kan ni thu apuanga local government secretary Nitel Bok Rayner hian military aid to the civil authorities maka in thu nei na pek angin bolhlo seng hoi konga thiamna nei sipai de chu mala turin na riat tirani The Telegraph in talan danin tuna hian hetiang lam thiam sipai team lian lo tak ten man la phot dona atula ni chuan malak zel dan tur po sarkar chuan ro man na siam atuma tuna ri chuan bolhlo boi pui ngai zwal thian fai turin ro man na siam photani heti la hian Britain na thok tu pol rang in zom khom United chuan sarkar in bolhlo khon le song bol na thok tu te angai tha thin ti sain United General Secretary Sharon Graham chuan tuna chon sarkar in poisa tlem te hlo bin worker te tangkai nan hreveta a hengmi te na sataka beile soi chiat an ni thin hi awan duai thlak tak zetani United chuan bin worker te hi za in kan thlop ani ati bazari lo thli rawangin kan lo me